Bekir Misirlić, banjalučki slikar. On je u određenom smislu i slikar Banja Luke. U kojoj mjeri slikar mora izražavati vlastito podneblje? U kojoj mjeri je prirodno da njegovo podneblje bude predmet njegovog slikanja? Ako živi i ako gleda podneblje u kojem se kreće, onda moguće i da ga izražava. Ako ne gleda ništa drugo što nije iz tog podneblja, što nije život tog podneblja i vremena u kojem živi, onda je moguće da to kroz njega jednom pomoću slike, pomoću likovnog jezika bude izraženo. U jednom izuzetno plodnom periodu vašeg slikanja zadominirala je forma nišana, nadgrobnog spomenika. Posle je ona prenesena i u druge oblike, pa povratno ti oblici utiču na izvjesnu promjenu prvobitne forme nišana. Kako je i kada nišan postao predmet vašeg slikarskog interesovanja? Sav taj prostor u kojemu oni tonu, izrastaju iz trava, pod nekakvim brdima, bregovima, na nekakvim uzvisinama. I onda sav taj život moj oko njih i sa njima uslovili su da nešto mogu više da kažem o nišanu, o haremima, o noćima u kojima to kameno nemušto meni govori nešto. Možda gledanje tih formi u mraku, gdje neka škrta svjetlost odnekud koja dolazi iz daleka otkriva neki detalj koji me obradovao. I onda poslije tog detalja vidio sam sve ostalo. Poslije tog malog svjetlucanja na kamenu nekom bezimenom, kojeg nazivamo nišanom, vidio sam i cijeli taj prostor i sve drugo i nekako počeo sam još više iznutra to sve gledati i sebe. Jedan kritičar je, koliko se sjećam, rekao kao da osjetimo potrebu da promrzle ruke usmjerimo prema toj prigušenoj, ali toploj svjetlosti. Recimo tamni period kod mene, možda vezano sa svim tim mojim razmišljanjima o onom što ja mogu da na tu temu nišana dam, da naslikam. Koliko to traje, možda traje do onog momenta kada se otkrije nešto drugo neki drugi sadržaj, za likovni sadržaj u toj temi koju sam slikao do tada. Koliko će trajati to ja nisam nikad znao. Možda stalno, možda samo neka se u nekim periodima pojavi nešto novo, ali što je vezano sa tim, što ima jednu nit, jedan kontinuitet. Možda sad nisam svjestan da će to što je sada nešto novo se pojavilo jednog dana biti jedan novi opus, dok se u tom momentu ništa ne razmišlja o nekom novom opusu, nego se samo teče i borba je to iz slike u sliku. Borba sa površinom platna koja je stvarno jedno borilište koje meni nije tako često lako. Teško borilište.
Kako pravite predah u slikanju? Pa, često u formatima. Nekad kad ne mogu da naslikam neki veći format, a kad imam nešto da naslikam, kad želim da nešto kažem likovno, onda zato mi služe manji format, gdje mogu prevladati možda nešto zašto još nisam bio za neku sliku, za nešto o čemu sam razmišljao, nešto što bih želio naslikati. Onda biram manji format, čisto nekako sa nekakvim rasterećenjem i tad nastaje niz malih slika. A ti su mali formati kao odmori jedni, kao nešto što je ono kao igra djeteta na zemlji u pijesku, što u stvari i odmara. Sada još o jednoj vašoj dodatnoj aktivnosti. Govorili smo da ste vi bili i likovni pedagog. Vi ste to u neku ruku i dalje ostali. Pored toga što ste dugo vremena radili u školi, predavali, sada u Domu kulture organizujete stalnu izložbenu aktivnost. Mislite li da je ovakva aktivnost normalan dio poziva savremenog slikara? Mi smo kroz školu nastojali, željeli da umjetnost postane, umjetnost naših naroda i naroda drugih zemalja postane svojina učenika, djeteta, budućeg odraslog čovjeka. Tako isto i ovaj rad u Domu kulture, što idemo sa izložbama u radne kolektive i opet u škole, da našem čovjeku umjetnost postane bliža i postane svojina. Da ono što je stvoreno kod nas u zemlji i ono što je stvoreno kod drugih naroda, da to stvarno čovjek bude upoznat, svaki čovjek, da mu nekako postane sve skupa bliže. Bliže je čovjek, bilo gdje živi, bilo u kojoj zemlji, na kojem meridijanu ovog našeg svijeta, da mu taj čovjek kroz umjetnost postane bliži. I narod da mu postane bliži. Nemoj sve, brate. Nije teško. Ne mogu ja vidjeti. I sad još na 3. To već traje 3 godine i konstantni smo u tom radu. A vjerujem da će rezultati doći i da oni već pomalo dolaze. Oni istina nisu vidljivi, onako opipljivi, ali sigurno da oni će biti i da će sve i više rezultati se pokazivati. Ljudi očito sa jednom dozom interesovanja prate to sad.
vidio sam projekt, on nastavlja one kule i krovove. U tom stilu će biti muzej tih visokih kula od kamena i unutra prostor jedan fin, savremen za eksponate muzeja. Ovog NOB i tog prošlosti, davne, arheološki, etnografski. Da, u stilu fino i vidjet će se sa one strane Vrbasa najbolje od doma. Ovaj posao od vas traži izvjesni fizički napor. To smo vidjeli kad smo slikali Da. ovo postavljanje i prebacivanje izložbe iz Doma kulture u poštu. Pa jeste, to traži fizički napor, ali bez toga ne može se nigdje ni otići. Jer bez toga da se nešto odnese, prenese, naravno neće samo od sebe, nije sve na točkovima napravljeno pa da se samo gurne. Sve to treba prenijeti rukama i nogama i naravno s jednom željom da kasnije to ima neke odjeke, neke rezultate, a ima i sigurno. Jer Rekli smo, vi slikate tu u Banja Luci. Tu učestvujete i u organizaciji kulturnog, posebno likovnog života. A mogli ste biti negdje u Sarajevu, u Beogradu, u Parizu kao neki vaši kolege. Šta je metropola, a šta provincija za slikara? Naravno, ako donekle relativiziramo taj pojam i metropole i provincije u savremenim uslovima života i stvaranja. ne. Pa svugdje je sigurno isti napor. Svugdje gdje god slikar slika, bilo ovdje ili u Sarajevu ili dalje u Parizu ili to, svugdje je napor sličan. Svugdje je borba skoro ista. Ako želimo da postignemo vrijednost i kvalitete, naravno tamo gdje ima više ljudi, gdje ima više krugova, možda je nešto drukčija situacija, gdje ima i kritike, gdje kritika odmah prati, gdje je ona razvijena, gdje ima tradiciju, gdje nije bojažljiva, gdje je otvorena, gdje je iskrena i dobronamjerna, možda je tu malo drukčija situacija za slikara. Ovisi od samog stvaraoca, jer za stvaraoca nema provincije. Bilo gdje on radi svoje djelo. Ako je umjetnik, on ima sa sobom jedan obračun. Manje više, a nema ga sa okolinom, nego sam prvo sa sobom. Kad tu raščisti stvari, onda mu je svejedno gdje radi. Da li radi ovdje ili još negdje gdje ništa ne postoji, gdje nema nikakve tradicije, gdje nema nikakvih mogućnosti da se upozna sa onim što se stvara u svijetu, u prošlosti što se stvaralo. Znači, ovisi od samog čovjeka, od njegovog nastojanja, od njegovih unutrašnjih
vrijednosti. Nešto o vašim novim slikama. Ako mi je dozvoljeno da tako kažem, poslije nekoliko godina, da li predaha, da li traganja ili akumuliranja, svjedoci smo vašeg novog slikarskog razmaha. Recite nam nekoliko riječi o inspirativnoj osnovi novih dijela. Pa, zbog tog što sam svakodnevno u kontaktu sa svojim ranijim počecima izvora od kojih sam pošao, sigurno da je to ujedno i ono što sam ranije radio i da od toga ne mogu otići u druge neke sadržaje, nego samo mogu da produbljujem tu zamisao, da produbljujem ono o čemu svakodnevno mislim i ono što imam i nosim u sebi. Tako da u neke druge sadržaje nisam nikad ni pomišljao da odem, nego u ovom sazrijevati. U Banja Luci likovno stvaralaštvo je praćeno i razvojem likovne kritike i estetike. To nije uvijek slučaj ni sa nekim malo većim sredinama. Ja bih vas zamolio da još nešto konkretnije kažete o tome. Od ranije pisao je o likovnim događajima u Banja Luci Bato Bijelić i Boris Kandić. Oni su dali nekoliko natpisa, oni su pratili razvoj našto unazad 20 godina. Kasnije, dolazeći sa akademije, slikari Viktor Majndarčić i Tomislav Dugonić su neko vrijeme pisali o izložbama u Banja Luci, dočim danas imamo ljude koji su završili istoriju umjetnosti i oni se danas uspješno bave kritikom. To im je i zanat, i struka. Samo niko ne bi trebao da zamjeri oštroj, objektivnoj i stručnoj kritici. Jer ona je neophodna, ako je dobra, ona je još neophodnija. I ona daje jedno pravo stanje, bez obzira da li se neko ljuti ili ne. Ali bez takve kritike stvarno nema ni dobre sredine, ni kretanja u toj sredini, pravog kretanja. Ja sam čuo da je u jednom prikazu globalnijem likovnog stanja i likovnih kretanja zbog negativne kritike da su partijski kažnjeni neki kritičari. Ja vam ne morate to posebno komentarisati, a je li to tačno? Pa jesu nekim blagim kaznama, ali ne bi se to trebalo događati jer na taj način moramo prvo prostudirati dobro i stručno kritiku s druge strane ko zamjeri, ko kažnjava, pa tek onda istupiti s nekakvim primjedbama. A svako zaustavljanje objektivne kritike i dobronamjerne nije dobra pojava. Za moj račun to je pogrešno shvaćena uloga partije u umjetnosti. Pa ne partije u širem, Ja. možda u jednom vrlo, vrlo uskom krugu. I tu treba biti vrlo oprezan i također stručan i također dobronamjeran. Za vas kažu da mislite i tako radite, da ima dovoljno mjesta u svim sredinama za sve ljude i za sve stvaraoce. A šta je sa rivalitetom koji je vrlo čest među stvaraocima? Pa ja mislim da svaki onaj slikar koji radi
i u svom prostoru u ateljea i koji radi na podizanju likovne kulture u gradu, da tom rivalitetu nema mjesta jer za sve ima posla, za sve ima angažovanja, kogod želi, kogod može i kogod hoće. Jer još uvijek možda taj sav prostor u angažovanju jednog slikara nije popunjen. Njega će uvijek trebati popunjavati. Jedno pitanje sad izvan ove likovne sfere. Primijetio sam vaše prevozno sredstvo je uglavnom bicikl. Je li to dobro prevozno sredstvo? Jeste, dobro je, jer tu je nekako sve i zrak i sunce i jedna ovako otvorenost prema svim tim sa obe strane dijelovima grada s kojim čovjek prolazi. Može se stati gdje se god, na što se god naiđe, može se lako stati, bicikl staviti u kraj. I kod poznanika zaustaviti. I kod poznanika zaustaviti. I ja mislim da je bicikl zato vrlo sretno rješenje. I za kraj nešto o vašim izložbama. Kada izlažete? Kada mislite da treba izlagati? Pa onda kada ima dovoljan broj slika i kad sam sa njima zadovoljan. A teško je napraviti samostalnu izložbu. Nije nimalo lako. I tu treba, ja sam sa dosta kriterija kad mislim nešto, neku samostalnu izložbu da napravim. Meni je malo lakše učestvovati na zajedničkim izložbama, bilo većim, bilo manjim. Grupne izložbe priređuje udruženje moje u kojem sam ja član, također i podružnica, pa je to i jedna ne samo moja obaveza, nego i uloga da učestvujem na izložbama na kojima god mogu. Recimo na svakim se ne može, ali na onim izložbama kada imam što da pokažem, nešto gdje se nisam ponovio, ili ako sam uradio dobru sliku, onda svakako želim da na takvim izložbama i izlažem. Dok samostalno traži mnogo vremena i mnogo slika od kojih će se izabrati ono što treba pokazati na samostalnoj izložbi. Hvala vam. Javnost koja vas poznaje sa razlogom može priželjkivati susret sa vašim novim slikama. Pa, ja se nadam, jer radim i dalje imam u planu, u mojim crtežima, u mojim bilješkama, bar za sada nešto novo i vjerujem da ću obradovati sigurno i publiku koja, kako kažete, me poznaje, a i vama hvala na ovom naporu vašem da napravite ovu emisiju. Hvala.